me hono baby ana tank na hye no tank no bie young ele nsuo ko mu nti o mo se me nsuo afra Prt.2 na me ton ma wo no nti o mo sheda ebe che me ko administration e ho na me no mo nyina de kusi ani se bi o man ko school des ko school kakra what nsuo fra Prt.2 solution be na obenya as in so the afra or the crazy afra Prt.2 and the obenya solution between the good came but we see near that be ebeba nti bo mo CDR for twa ho hie nyina mbisa ho no ana ami de busa mo say obusa kwashi mu ya no sata na matia mi do no eden afi no one no second no mo from secretaries okay and they regional ministers no okay near from secretaries okay nti one na head e administration no obusa CDR for no obi adu nya no we nsuo fra Prt.2 unya solution bia oh jami mame koye almost a trap me bio because ni param ni adwuma wo gwel no ya me onyan baby ko no taspa otumma befa engine oil bia 200 na me kosrim enam kuya nti so me kwa na me ton ma wo nti na me nyiska pa because drum na kan say empty drum turn what turn be 1 cedi those days empty drum na tell me escapa okay na enkofu yi edu omani si miswa na one day mako tampo me be friend station no me ko gwel cousin some people say oh Accra e hono me di party baby ma police for ya omodo mo fangu ugu na omo enwo Prt.2 egu okay na CDF ya kotobi akotobo kokwa no so no mo ama SOMPA FM media men for akwa report say me smuggle Prt.2 hey bro nti ehwa be newspaper mo bi she be de ko ma be kire oh some years back 94 90 no before 94 no 70s what I say 70s 80s as na make oba ya yem fan to TV no so na manfo hu bre I don't want to go to ho na me was station wa Gwel station Accra depot and a task for friend said I said, what did they about? What to paper bay? I say, no evening news in those days. In terms of this time, evening news. What's it called? Evening news. Because to now. I know your paper. Paper. Okay. Evening news. You actually bold. Said boy, a smuggle a tank. A drum of fuel to Boko. Hey. And it has been it has been intercepted. He's now in the hands of the police. Abraham is more a crowd. Brother, and somebody papa muno and yasem ketwa. Enti madam fu also yanko omo office. You two and amon e call every omo office e na or the channels. Papa now can have some so why achino no ni. Na bad say no so information they buy if you buy there. No catch on them more retracting within week na ya the Mbogo court e be sium no patcho nti editor no buy no book to patcho near the chair no more the buy more retract ya for Monday, Tuesday, Wednesday to Friday or in those days so okay na mnyame ho mnyame fa ho die no ansi hware o Debbie brother se fidie no omudi sumu no omunya wunyiw na se yeso obebenya wanso ana efifi anamboa anakwasem enkan sa asante ngoma no be kan kire wo asante fo ngoma se da sani benya wa ne fifi se die mi school time wa this is nyina ne fifi adinta ema me awo mabun enkono
many penny. Now I journey very sharp on. Auntie, me papa who and a man say, may share Korani na. So the Jumano be yet the million time and check. Papa Indus, the Franco SOMPA FM. Oko pension, I see a cuckoo board. Omu nyina nkora nyina fa me check betra me check be bia me kubia me yej me bia me nua ho se be ya o me do mbesi na me emu ni se o ma nua no o mo gine yi a wonso wa o ma no o wonso be nya asumdue prophet free ho ko na ye dey me fa we ntwam okay e be ba so edru prisoner but the kakra ya analysis awe akrai ena me da minya ewrade ma BBC esiye okay me nua no make am wasem they say baby am drone wo mo ti ase no mo organ has say no wo mo nsi me form anokwasem wo mo nsi me form kra obreso aba exactly na de na me dwen ya no nti kosi buru ne ka bibi ena mention me was say the law of inevitable consequences. Okay. The Woodriano and one of SOMPA FM. Me koda na back me wo Bolgano. Na me hwe school, secondary school. Secondary school na meant to be anko anwie no. Me yense me hwe school. Me hwe school ama we me cop in say no so kwa bruchiri. Me fee prison by me ba 94 I think 32 years ni maintaining ka Saturday me wana call by me phone so me ko hwe ya me hwene nam sa ko dey ase menua na me hwe ase mu se Ben onu yo nua pa me hwe no school no me ka me hwe no school no na no ko nya na kira kwan yira ye Germany na obachim so di akukrufi asiesa afi no nya ni green card nam se 32 years wo German broni krum no cheme amania o femu ye no operation na wo frame won say brother doctor o twa me no on twa me yi nti asa abie ama ya che no na sika wo mo hwia ma me no me befie ya yi awie emua na doctor no say woni paper no ko wona asin eche ya ko che no no msajis ka no wo man physically man so mo prepare mo ko sinsen bibia awie na doctor no my ko won ho say ntina nam kan bi say efie oh nti osa brand dwane oso dwane no ko hye won chan ya hwe ne sa 32 good years SOMPA FM na wonya pepa no ntimi san kwatwe manso I say I feel on sin saka but also china no bidding komo enti dem kan say I know frame me say hey ben what frame me I say bra me fro say uruma wu enye wo anka ma anyi school anko as for am for you so oh I'm telling you I say oh no why are there so akai me enti me po adwam susu ye no dem ye no so aba ebi na me saka so no wa frame me te ya wotia se kan kura na eyeme de okay me nua nu nyina obi ensim okay na ya koya nimu no onim ibi ase ohun adwen no o de make Kristo a o wie alokwasem adwen make us o wie but this all the akoma na ka ho akoma pa se unya akoma pa de obonsa be bia so ye no befam because Kristo no ofam du di le dia obefam na se usuru se obefam de ya ne wan hwa obakoto ono no ntintan no okay edruba bia so de akoma pa nante se wan fa akoma pa nante afna bia betum no wan hwa beka wo ntimi mfi se wan fa akoma pa anante a wan hwe ye ntwanto so bi no anu ye ntumi nko papa mfa mawo na mum so wa akoma pa de a de bia se krupo twede apo di wachi wo ye okamafo prophet efre komo twetwe no emfasia ene na wo twe ye beto aso sanse
ye pese be du prison ho eno ti na na wa no empampa ne die ma ba mu nyina e ka ho se ye be dwontem na futu semu a ene me pese wo de ma amanfo no se wona wonne wonnuanom e wa brabom na nyame atu wonsem na opese wo de wo mu nnua ye nkoa ne busuani pa no bese wa anhoro ka wansini nyoma duru baby wa anye boy amia nsoma no a onye aduane mpo no adi na atade wonya bi ahye na wo de na wo botai nyina se wonnuan mom di wachi nyina no obetwa amene de okwa abruchiri se namoso ne nguma sua so okotue mu abruchiri enne memre de ya wo de frɛ we prophet afutu be na de be masafo no oh they say afutu we no the hopelin de udua no no na obetwa de udua no o hwe me HCC ya se me ka kiro se me nua no nyina na obi ensimi fom papa ndus oko pension onsimi fom yes man kan je se eh unua me ho kire me no asane miska o ti ase me ka kire we ketwe your friend say jima on so abon degree teacher am che ko na nyina obi agire yeti me ho na o pese ewurade pagya wo a anya unua no nkompo obi obeba wakom bia no so tin onsa meso de biasimti so tin onsa ama eso so you see na wonum a womu ewurade pagya wo mo a won pese wo do bia ye enkoa no awie no mo so be ye enkoa anokwasem wo so be ye enkoa because Bible so uye ni ya anko ni bebe nyam timi tu bia afo sa dwuma mu a onu adwuma mu upeni ya omu a atwa ho hie nyina no hwonye pa unu dachi asem dachi nyina eni Kristo anokwasem uye nyina Kristo hwe wo wanya ama unu ya no wanya ama me